way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my PB go. Doing, doing, doing. I don't believe it. It's almost too good to be true. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my PB go. Doing, doing, doing. The way she moves, she's like a belly dancer. She's shaking that ass to the new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'm an answer. Police saying freeze. Doing, doing, doing. What do you mean freeze? Please, I'm a human being. I have needs. I'm not done. Not till I'm finished being. I am not resisting arrest. I am agreeing, Mr. Officer. I'm already on my knees. I can't get on the ground any further. It's impossible for me. And do not treat me like a murderer. I just like to be. Yes, I make R&B. I sing song and go ring it strong. What's up? Welcome to Bisaya in Japan again. Karon kay dili ta sa mga Converge kundi ta sa real grade. So far I have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 real grade kits na assemble. Galing duha pa. So 9 lang sa 9. Okay, let's start with this one. Yo. Actually, kalimot ko sa pangalan ni. Sa pangalan ni na Gundam. Yeah. Ang ganahan ko niya kay mura siya sa Green Goblin style ba. Ayan, ani. Kontrang Spider-Man. Okay. Ato ito. Detail. Hindi klaro pang. Hindi. Dagan sa detail pero ang sticker di nun dyan nindot. Kung gagmay, okay ra ang sticker no. Mura siya ning blend. Pero kung dagko na sticker, for example, kay nasa chest or nasa shoulder, may ilhan dyan siya na sticker. At ito yung shield. May ilan siya na sticker. Yung beam rifle na Ryu. Kalimut mo siya pangalan ni Gundam ba? I can't remember. Kani, of course, akong favorite. One of my favorites. Gundam Wing. Angel. Ano ko gamit ang yung Buster Rifle. Kaya mura siya Angel style. Get way base. Leo. Oh, ganun siya no. Yeah. Okay, next. One of my favorites again, ang Red Frame Astray. So, of all the real grades na nako, kanina siya may first na kong gipalit. Akong kuha ni 1,000 yen ra. Isig sale do. Yeah, Leo. Check. Ana din ni siya rifle sa nagibutang para sa niya nasa Leo. But nasa case. Ang Astray. The ass of the Astray. Okay, Red Frame Astray. Oh, ang unique sa ano niya kay compared sa mga beam sword. Pero kana siya kay katana. Samurai style. Okay, next kay Astray gyapon but blue frame. Gold frame. Gold frame Astray. Nag-think ko sa master grade nun. Kaya yung murag dako na wings diha. Ato it's tuyok. Okay. Ato tuyok. Spear. No. Dako ganig wingspan. Ang saluyo. Reminds me of the death sight. No. Dako eh. Okay. Sword.
Di lang nindot na to if pareha sa red frame. Samurai ba? Wala. Ano gold frame. P-Banday din siya. So, unsa ni siya gold frame Amaterasu Hana. Raghana man siya. And then, kani kay Build Strike. Yes, kaya naman mugos pangan. To be honest, ganahan dyan ko sa purma niya day. I want chest. Yeah, dagan sa siya mabutan detail. Ang legs. Yung shield. Closer look sa shield. There you go. Yeah, yung backpack. Ang original niya style kipinaana day. Di ko ganahan. So gusto gina ni style. More sa gracers luyo. Na jet. Nya yung pusil. Nara. Tuyok. There you go. Build Strike. Okay, sunod ta is the Destiny. May latest na kong nahuman. Gikapoy ko himo. Let's check in detail. Akong ganahan niya yung naong trawa. Mo siya gihilak-hilak. Destiny. Okay. Okay, like vibrant colors. Di na ko ganano ang kanina yung sticker trawa. Naggawas. Bisa kung saan ang papilit balik, mo gawas siya na. Ang foil stickers. May di na ko ganano yung Destiny. But nindot yung weapons again ng stickers kay Wailame. Lawa, klaro kayo. The build itself is really good. Yeah. Yan, nindot sa diyang plastic. Of course, Bandai. Ang sticker good. I think kung white, mas mo blend siya. Right. Ooh. The biggest real grade by far. And my favorite, Sazabi. Tanan! Tanong tabalik. Tara! Ang Converge. Ang real grade. Okay. Uy! No. Ang kani kay di din ipakapin. Nakita ko sa Facebook man tayo kita na ayang real grade na Sazabi yes ang gibutangan ana. So akong gisunod. Kininot magnaw. Okay. Ito yung ang Sazabi. Ang legs nyo. Ang shield. Yara. Di na sulit kung ako ito yung kusog matagak na. Alright, and then yung rifle yun doon sa detail. Okay, balik na sa tabangan. Alright, and of course if na kay real grade na sasabi na kay new Gundam. Malindo akong favorite suits but red dito ko sasabi. Okay. Nawa. So as I mentioned kung white gani yung background mas mo blend ang sticker. No. Compared to other colors like sa Destiny klaro kayo ang sticker but kani mas yung pilit. Hindi ko professional modeler mo lang dagang kay knob marks.
Nara. Like, okay. Ang Leo. Whoops. Dili din ni siya double fin. So ako lang inanig style para mura siya double fin. But just the regular release. Yung mga funnels. But these days kapuyan ang buka symbol man ang converge ko karon. Hinahinay lang ko sa akong real grid. Tara! Yung Gundam. And last but not the least, ang Sinanju. Whoop, 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 whoop. Closer look. Tara. Okay, balik to sa real grade. Sinanju. Nindot yung gold accent dyan. Talaga. Wala na ako online lihok yung lisod kayo. But here is the Sinanju. Okay. Kalimutan ko itong sa Sinanju. New Gundam. Sazabi. Destiny. Build Strike. The gold frame. Wait. Hello, red frame. Gundam wing. Oh, kalimot yung kun sa pangani mo. Kalimot ko. How sa man siya? Anyway, mo na akong 9 na real grade while abot sa wapa na symbol. Okay guys, thanks for watching. Bisaya in Japan. Bye-bye! Yo guys, I want to give justice to the justice. Kaya nakalimtan akong pangan. So, usban ako. Here we are, the Gundam Justice. Here. Di na siya Hobgoblin style. Lupad-lupad style na sad. Ang kaning bazooka yung gigamit kay kuha na siya murag add-on. Ako napalit bazooka ra. Extra weapons ba. Ayan siya. Justice. Para di malimtan. Justice. Okay. Over a minute yun niya dedicated for you. Okay, goodbye for real, guys. Bisaya in Japan. Bye.